nziza kuri mwe mwese mukurikira gahunda za Richland Media. Twizera ko abari ku meza mukomeje kuryoherwa, abari mu nzira mugenda namwe twifurije kugira urugendo rwiza mukagera imuhira amahoro. Ndumva ko mikonje Jean Dishimwe nje kwageza amakuru hirovwa mutanze makuru uyu munsi n'amakuru uze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ubwato buzahuza Rusizi na Rubavu bunyuze mu Kivu bugeze kuri 80% bwubakwa. Naho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarangije uruzinduko rwe muri Senegal. Hanze u Rwanda tubabwira ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirarira kwarika nyuma y'uko M23 zifatanya utundi duce twinshi. Ayo n'andi makuru menshi twaje tuyarambure mu kanya. Kaza makuru acu kuryo burambuye, amakuru duhereye mu karere ka Nyanza aho umusore mu murenge rwa Bicuma wibana mu nzu ya wenyine akekwa kwica se bapfuye ibijumba. Nyakwigendera no musaza w'imyaka 64 yitwa Ndagijimana Erimereki, yari atuye mu mudugudu wa Ndago mu kagari ka Runga mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko ku wa 11 Gicurasi 2024 agana saa 2 z'ijoro umusaza yasanze umuhungu we witwa Murwanashyaka Ernest w'imyaka 42 arimo amukurira ibijumba. Umusaza ngo yatangiye kumutera amabuye ngo areke gukura ibyo bijumba. Murwanashyaka Ernest nawe nibwo yateye se ibuye aritera umubyeyi we mu mutwe ahita yitura hasi. Bahita bamujyana mu kigo nderabuzima cya Nyarusange. Hageze nabo bamwohereje ku bitaro bya Nyanza arwarizwayo, none ubu niho yapfiriye nk'uko umwe mu bayobozi bo muri kariya gace yabibwiye Umuseke Akadomo kwa mudukesha inkuru. Yagize ati bahoraga bakimbirana hagati yabo kuko umuhungu yibana akamera nk'userereza se. Hari amakuru avuga ko uriya muhungu yaba afite uburwayi bwo mu mutwe. Uriya muyobozi wo mu kariya gace yavuze ko yakoraga ibikorwa bishobora kuba byaragaragaza ko arwaye, ariko nta muganga wemeje ubwo burwayi. Nyakwigendera asize umugore n'abana batatu, naho umurambo we wari ukiri mu bitaro by'i Nyanza ubwo Umuseke wakusanyaga ukanatunganya inkuru. Naho tubwe ku myandi makuru, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri wa 13 Gicurasi 2024 arangije uruzinduko rwe rw'akazi rw'iminsi 2 yagiraga muri Senegal. Nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu birajurwiro byabitangaje, Perezida Kagame yasezeweho na Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko. Yagize ati mu gitondo i Dakar Perezida Kagame yasezweho na Perezida w'Intebe Ousmane Sonko ubwo yarangizaga uruzinduko rwe rw'iminsi 2. Perezida Kagame yageze i Dakar kuri wa 12 Gicurasi 2024 akibona na Perezida musha wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Abakuru b'ibihugu baganiriye ku kongera imbaraga ubufatanye busanzwe buhari mu rwego rw'ubukerarugendo, ubucuruzi n'imiyoborere. Umukuru w'igihugu ategerejwe muri Guinea Conakry kuri wa 13 Gicurasi 2024 mu ruzinduko rw'ubucuti rugamije gushimangira umubano w'iki gihugu n'u Rwanda no gukomeza ubufatanye bifitanye. Ibiro bya Perezida wa Guinea byatangaje ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Ahmed Sékou Touré hari abayobozi batandukanye bakira Perezida Kagame barimo bo mu nzego zishinzwe umutekano. Ubwo twatungayaga amakuru, Perezida Kagame yamaze kugera aho ngaho i Guinea Conakry. Mu yandi makuru nuko mu ruganda rw'ubwato mu karere ka Karongi hari gukorwa ubwato bunini buzajya butwara abagenzi mu nzira y'amazi uza akarere ka Rubavu na Rusizi, bwitezweho kuvana umurenge wa Nkombo mu bwigunge. Nkombo ni umwe mu mirenge 18 igizwe igize akarere ka Rusizi ufite umwihariko kuba ugizwe n'ikirwa. Bituma abatuye muri uwo murenge batorerwa no guhahirana n'ibindi bice by'igihugu kuko nta bundi buryo bafite kugeza ubu uretse gutega ubwato. Muri urwo rwego Perezida Paul Kagame yabemereye ubundi bwato bwa kabiri bwo kubafasha guhahirana n'ibindi bice by'igihugu. Ubwo bwato buri gukorerwa mu ruganda Rukumbi ukora ubwato bugezweho ku butaka bw'u Rwanda. Munyaburanga Ale uyobora uruganda Afrinest Engineering ruri gukora ubu bwato yavuze ko
imirimo yo kubukora iri kugana ku musozo. Ati imirimo yo kubukora igeze kuri 80%, turi kugerageza ukuntu bwarangira vuba bishoboka bukajya mu mazi bugatangira gukora. Umurenge wa Nkombo utuwe n'abaturage barenga 18,600 batunzwe ahanini n'ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi bw'isambaza. Reka dukomeze amakuru yacu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirarira yo kwarika nyuma y'uko M23 izifatanya utundi duce twinshi. Ni mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize tariki 12 Gicurasi 2024, aho yihanganishije ingabo za M23 n'ihuriro ry'ingabo za RDC, ikaba yarasize abo ku ruhande rwa leta Kinshasa bambuye uduce dutatu nk'uko amakuru aturuka mu baturiye ibyo bice babivuga. Iyi nkuru ivuga ko ahagana ku mugoroba kuri iki cyumweru tariki 23 tariki ya 12 z'ukwa gatanu 2024, M23 ibashije kwirukana ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce two muri groupement ya Kibabi ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hari two Cugi, Kinigi, Nyakigano, Kawere na Nkokwe. Nk'uko abaturage bo muri ibyo bice babisobanura, babwiye ikinyamakuru ko ibi bice M23 hariyo iri kubigenzura. Ibi bice byaje gufatwa na M23 mu masaha y'umugoroba mu bitero bikaze byari byabereye mu bice byo muri Shefeli ya Bashali, aho ni muri Pati ya Kivuye. Ibitero ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryagabye kuri M23, ariko birangira ingabo z'uyu mutwe zibisubije inyuma, kandi M23 ikomeza kuyobora ibi bice byari byagabweho ibitero nk'uko abarwanya M23 babivuga. Naho intambara ikomeje gukara muri Sudani, uko iminsi yicuma niko imirwano hagati y'ingabo za leta ya Sudani n'umutwe wa RSF irushaho guhitana no gukura mu byabo ibihumbi by'abaturage muri Al-Fasha muri Darfur y'Amajyaruguru. Impande zombi ziri gukoresha indege z'intambara n'intwaro ziremereye. Imirwano iri kubera Al-Fasha yageze mu mujyi rwagati no mu nkengero z'isoko rikuru, yahitanye abasivili, abandi barakomereka. Umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi n'abimukira watangaje ko imirwano yo kuwa 10 Gicurasi 2024 wasize byibuze abagera kuri 150 bataye ingo zabo. Ni mu gihe abaturage bagera kuri 27 barimo abagore n'abana bahasize ubuzima, naho abagera ku 130 bakomeretse bikabije. Darfur niko karere ka mbere kashegeshwe n'iyi ntambara. RSF ishinjwa gushinga imitwe y'inyeshyamba z'Abarabu mu rwego rwo kwirukana abafite uruhu rwirabura, harimo abo mu bwoko bw'Abamasari. Gusa RSF ivuga ko Darfur yari isanzwe yarasubiye kwadukwamo imvururu hagati y'Abarabu n'Abamasai. Kugeza ubu imiryango mpuzamahanga itanga ubutabazi ntiyorohewe no kwinjira muri Al-Fasha kuko inzira zose zihinjira zamaze gufungwa. Dukomeza amakuru yacu makuru avuga muri Ukraine, aho ibintu bikomeje gufata isura mbi. Ku ruhande rwa Ukraine rukomeje kwirwanaho ruhanganye n'ingabo z'Uburusiya buri kurushaho kongera imbaraga mu ntambara imaze imyaka irenga 2 ibintu. The New York Times ivuga ko izi ngabo zikomeje gusubira inyuma mu duce twa Kharkiv nyuma yo kotswa igitutu n'ingabo z'Uburusiya zariye Karungu. Zikaba zinafite ibikoresho bihagije birimo ibishya biherutse kuzanwa ku rugamba, cyane cyane indege kabuhariwe z'intambara. Uretse gusubira inyuma, ingabo za Ukraine zikomeje no kwigumura ku bayobozi babo zivuga ko badahabwa ibikoresho bihagije, bityo bigatuma ziraswa zigapfa ku bwinshi muri iyi ntambara. Mu bice Uburusiya bushobora kwigarurira harimo Kharkiv niteye impungenge. Uyu mujyi niwo wa kabiri ukomeye muri Ukraine kandi ukabutuwe cyane. Uburusiya bwari bwawigaruriye intambara igitangira, ariko Ukraine iza kongera kuwisubiza. Gusa kuri ubu amakuru yose yerekana ko Uburusiya bufite intego ikomeye yo kongera kuwigarurira, uretse ko iba atari ikintu cyoroshye na gato kuko Ukraine iryamiye amajanja cyane cyane nyuma yo guhabwa intwaro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuraca vuga hanze y'u Rwanda tuyasoreze mu Buyapani, aho
bwatangiye kubaka igikuta kigizwe na ekara nini gikingiriza umusozi w'amateka wa Fuji kugira ngo abakerarugendo batazajya babasha kurebera ubuntu by'umwihariko abanyamahanga. Uretse kuba hari abarebera uyu musozi ubuntu, abatuye mu mujyi wa Kawaguchiko iki gikuta kiri kubakwamo bavuga ko babangamirwa n'abakerarugendo benshi bahagera bakahanduza bari gufata amashusho meza y'uwo musozi. Banavuze ko ako kavuyo gateza umuvundo w'ibinyabiziga mu mujyi. Umusozi wa Fuji warushijeho kumenyekana ko mu myaka 2 ishize ubwo hafatwaga ifoto yawo idasanzwe igakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Katubashimire mwe twabanye muri aya makuru na Jean Dodier Ishimwe, bifuriza kugira umugoroba mwiza no kunogerwa na gahunda Richard Media ibategurira.